Wednesday edition. Good morning. Good morning. Good morning. Vamugirora. Bokele to nesa nombe bo. Nadhani ngi maino wosu. Maine wosu no musimu zote news. Bevote news. News. Nilitele mbati bangito tinitele. Yes. Yala mundu endele kwithe bangite that is yana ikapue kwa ngwangito. Atumea. Noni magone maine wa mabula. Ni mananga wana tila mbe kuningwa. Windo jino to mainingwa mabula. Ewe aite mona la titie. Yeah, ndi. Na la titie. Wane wata. Kwe report is on the trithana. Zino kwetha tuenda out ila tukwanikito ndu utwanika. Kabuti tikani kite ijo ibula nine walaki. Nangatai na ni mali nani mbona ni zakwai. Nake katuleve. Takatuleve mu yuchundende kwenda ngwala mbebo. Como sautuenda na miaka kwa ye tumia bala tunenga washindo mutheka enda ithonga ko mwewe tinde wombesa bado yuno kwata wa igimbe hai kimbe kingwata yabanyi yutajune kitu kimbe kambone yaba yes Udambara gukithira na ikisati tazizi na mboni nikenda wone kimbe ewe udambara na mboniwe mboni ndana wina mwingi ukulia udambara gukithituka na nikibio warm or cold ndukakulie kulitenge beyond ukwati webu wa mother no jupe to vepia kevyo kana tuwepo tumakala tuwepo kana boto kala na maisha ile kechaki hii pesa au suithi ama kati wa segini bata jone ndao kitembea muno chaka yaba ukakayaba ninde mbete Ruben ninde mbete kwa Njenga no nilikita kibera ndi agilika muno kibera ndi agilika ese kibera kizele ka kijiji kana ye kibera ye na baba mi kindi na kuyingomba sia busia ndaka utia wa ndaka bazoka ki umazomba ndaka zigwe kebuze igwe kebuze kamia ndio malu ona baimundu aturo baikutula muomo haikutula muomo ko ati ubungo wa ayo ubungo nutuwe na sabune kewo ndo ile na potikati ya tunga baba no ngekale kwenda mimi wakumbo kuna wewe na mimi ukaandika ngomba kama kwete kuliga bomba ndaka zete kama tozo TV na tu baluka smart ndi kala Njenga tene evinda yu yela net kiletwe kuikala ku ne mathayo ati tisila yani la wetekele tuke kala mchala sima kiletwe na alama tisila sia maundone kyando huko na to ikala thayo waku lakini hukitete kuikalua ikala hukitete ovitukilua na ndi mariko ne mwana omwa yumi okosea sia tata thayo ndo mukona onekala ati wa kwenda ni kuikalua tata na jaribe ha muno kuikala thayo la wailite ngine anekalitwe anakitete kuikalua thayo muno na anekalitwe no ina tutakwa no ila ndana ikono nene sasa no siwa ibu namunengo kasululu avia kwa yenyu wosa nyota ya mwanabi nyako na ile mboniba na ile mbokituta sita usi kuvenza ngombe ku wa blanda katika live kabile la blanda nyota namunengo kasululu oneza no is process ya kwanza nyota do you know it nyeni mizi wala kuendea nyota loza wata nyota ndiye taka nyota baigagendo keto waboza nyota yuko wambie weleze kuna mazi ya male yangu aya nyota hizo sawa wewe mboni ndo wakulia nyota wata hai ule nyota hizo sawa hai baigagendo keto waboza unaona kuungulia ngwese mboni onangeni yo ende tunaiwa Mombasa wekilio wakethi okongethio za kawaida ukaisi makangale hata no mbatie mandi basi babekia makangale wakethi bagilibi wakethi haya habari yako ndugu yangu kaka hei mwaza musuli jemba saidi usisi uipata makangale bye hai na kaboni kuya nyota wata mbaya mandi bandi yai mabikia makangale no babitukiwa ba kwa nyota ndielezie yuta yola ne kalitwe na ndo abuku ala mambe kalite da yusu ndi kwazi ala mekala kumekala da yu muthuku mi nyendie izagizi adhu yainge monozio na lakini sio lakini ndiende yewa nize no lazima no wikala bukedia no kwende yepo lakini for me na wande muyane ne bunondo ne kumbaga yuta ibino na ikimwana yuria ameba next matwanete nize yimuthenya moka mukabuthu ebati na musuma amoyombe ya chewing gum with the internet with the
muyombe ya juu yumu go bingwa madao mambe ya wewe ile Colombia ikiwaza ndio bonia na bonjo ile Colombia ikiwaza uyo na ndiara gongo ile brona nyegonda mama muima odaithi mako aino kana desi ni bonzo kana potelea bali moda idiala mwika la viazi ndio mathina makuwe manthe yawe akaye ni nani no watu ni watu no ndiye kitai ndo kwa ndienda kuona ni cha ukienda hapa wewe ukamozwa na makuwe niweza kuona andu waize maundu mova yuaende to mutsemene pai ya woni wepa yiwe nyana sika kanili wewe kotikilo bingo usijenga yo watu wiliyenga yo watu ibumocho na makuanga boni wewe ndo dio mocho emene ne ntungi yanga imo bya yukula na ndiye tethwana ndu isakwewa mbelisi ndi ona siathalile pio ndu isakwewa yani we thia mitai kileti okeria ndio kindu kikuna ungei wangale we mwingi kulana la mege ndu ketho aguyu ungei wangale we kala matuli lakini we thia ti matuli ndu nyawate ile itatu matuli hapana we thia no momekuyu thia nikenda maibu oh maibu ni insurance ni biashara tunenge kala mutoka la kagumbo ndio ndo kwekadako mimi okatu la kanina ndio ngayo bangwa bonitina angemwa kwandi kwando ndo za tu nyiwe na kumakindona na ingeza tio now tendeni wa mitambo maundo timazio sawa kio agasia kuku kileteki na kwi ungei wangale niko kusue ungei wa ibeti awaya maona kibijako kaya moyo tra Kimson Kim iko taso yeye ndisa watitoye tembinge ibeti ni moja tibeti na yawa mao kizobia na no wewe kindu kimwe aume bingi of course na you now na makindo na venge ya kwako mwe mwateke ti issue no ndoe no watu agibeti na ndo enda ukishughulikia so we expect kikaleta yeah ese yonelea kwanga wewe lewa ndo nezile ndio woka endo na mama nethe ane mukamba na yetu zize ne by the end yamba mbisi ongewa ndio undu wa ambise biazala tene undu ona wako na biazala kana kamuke mongo kange akwete agoko undu we utaisa kwekalambi na usanewe muno ne mundu mukathe nda kwekalambi nomba withi you ai kwa muka kuwechi wichoka to wetele lanchi oye ukuchoke ingebo wetele ingi so you anambia abeke kokena ikikiyo bakubya kwa manokie o family vita kamundi na katulebe wake utezi awe niwe wethetwe ithukuma na mwibingi wa nomba na yu mwibingi wa nomba katulebe we nondu kuoneta kwi ukwati aithio ko ayocho siana iriashu wanatiko za siana ole ngewana yakuwa nani mboni aithia thele sio mathina ina wampesa ana wampesa yoka yiba nomba mwibingi wa nomba lakini mwibingi wa nomba yu aikuya ndulika nomba no tondo we miwe ne kueba imbesa ina iba nomba kwa ile mwa na omya na myake zio mena mwana we na 20 years la muku na mailete nombezu ile bwana mundu umeo lakini kaibo mwa yomwe mundu muzida ilo lika nombezu na weze mundu umeo anaekie kwele kichangolo bana yakata na baloga kwa ndipole ndipole ingitizazi atondu ngitipole nengi wenda uko bana eze man kwa ilo koma ungu akalubati we kwa nyumba ibitwe mundu mukate ai bamwa yumu na kwa lebeta miaka mbao eto na emu yake timba na kugwe nyungetia miaka meongo ele mundu yati ba nomba na we woko ibo okamali kamunundu we kamweli okamwe no mwe umanu kanda osawote yes we mundu pale ukinyo taume mukawa utenda mbesa wona atekite bobuto ile toetekela nyeta kwa juniona kana na ikite bobuto la bai dondo gite to wata ngite ya mungedi ya none ngite
ngite mbwa ya tinengite ngite ne siema ikaete okindu yo yelije kwa ngite kulie peke nduna siema kuwe kepati lazima kitu ngite ya mungethia kima weko wa aize ngite ya mungethia be bandu ibikayu azite wae mungethia ikambe othie chamene inena itotota inena itotota kidiko tena ileba itena kitu aye dijambe ne pala wewe dilete exhaust ina wamia yeye dilega yangala azite wayambe ya othie chamene redigate senda mbol kompondi tandiliko yakini mundu mukozi wene wekie nai naneka nai lo munengo kamwe ku bakamwe wona ingi nai baingi hinda wichi we you osawote bathi madam uzukungel ukunengange uzini madam mukomau ndambe yani makosa sana mundu mukozi wiki yes ndamba kwela na mundu umewe ndu uthukuma ndu kwikondu mundu mewe thita na omuthe no mumuthuku kwake yu dhambe ya kuona useless so aumetu need usobewa kabisa na mkutano la tu ukitoa kanivyenzi na wezi mwa ndo na mwana ke wa maina ba yazia ona mamia ya ndesi kana ithe aya maziogere nanda ndesi uko no zangino ide au ya ni mane umeama ume uko ume ni ide tu umeama wililio kona uko ya kwiza ulili ukalilia gogwa gwithamba kuga kwa iya ni mathina ukethia ndo kinuweta na ukumba mbona ukaitia midoke ya eka sindu gitie umanita wikomete guku komandu mete ya wa urodi ya yono unauma ukeje makakalanga ndio ma wita takukuna pambu papa taka uka kabaloko ni jana wakora kindu kide wiwite mauma ona wathi uma yuma maloko twele ma lazima dia kwanza ni mastep twete kuna tu ina kalangi moka na step na lumu tatini step